Yada say yamu akwa baby Adom TV bedroom dwumadi so yada say umre no wada agye yada radia say ya ode yenko ye nyina Adom ni nti ode ya ba bi nso nam kwa so sabre die we odwumani pa de a menye sure say wonam kwa so by now wonam kwa so say wo kwa dwuma boa enya say afi na wokọ ye no waba unless we will leave yenye dwuma sabre ya ye ho odin yenye dwuma ye dru ye mpani fie ne ye wa ahomegye mu abaje wa ho me afi na wabre ti leave no ana holiday na wa ti me sure say why you okay me boa de radio say pa shanon son say siko sika no so egum ma hu say sika ni nyina asa ena obi di enenso your day school fees ne de yanim den twen ye be so mu ntwa ne sabe ya make say *281# *281# option e 4 trebi na to me dey asort things out 1000 Ghana ewo agukansi 1000 Ghana asemidika 1000 Ghana ewo pensem mutie na 3k eko midika aka ne sisi sebe ya by the time ye be free ha ya agudie mu nsembe ba no na se wo twa agumu a mesro twa 10 machine ohun o number no dodo a ena o pick wo obi anye kana siki bia machine ohun number ne se ne namu bebre no ache okwa wonya 1000 na de ko ochina yesa ye no we se twa 1000 nse wani mo ana wukre yeda asese wa free ase na wo ye ne sa radio fosufo ye chia mo ye mamu ache ye mamu akwaba ye de radio ase se mugusu kurokura yen anopa nya me nkwa na mugina ha Adom na Adom ye ama enkwa ene ahodin kura ye ne a mene incoming JP Jordan Bismarck akwesinsia ene wa ha anopa radio Adom ye nkwa ya nto aye ntwe JP Jordan emo ache na bia boko de nyame ase abusua no so bia ho ye nyame Adom nyame ase se bi mbebie school anu echina enda kura bia bi ochina 29 dodo bia na next weekend so okay dodo na ko asemuni another school fees sa to me ye den ombe di Easter holiday no munye ne say Easter break na de ni akwama akwama because omo kotete oh there be every man say 2 bet you and 1 week 2 weeks 2 weeks some days 2 weeks gra oh 2 weeks dey be mama say of course see ya saba be jisika boom dia then ya asem abere dey am be say school no dey bet you papa you know kasa but dey ya obetua ya na radio for so ase yes sana po maje brena ya dem live or radio for su to one am say we see nya frequency no yeah over the mine crab boy so fa chebekra to one more for su potem wo de o say radio ni nyina ni ti any radio for su e no no po bi eti sansa ha na nsem no e nyina wa no paint obi eti na maso maje debe yeah dem ma and the radio for see 97.1 oh nice 97.1 radio for see I can come as capital radio for see for your chair yeah mo say pa 97.1 that's a UT radio chief executive officer ora friend amo e chair mo akwaba gidi say bi e kam adwuma fo munye ne yie na na otesemo a ene wa bedu ha ti munye ne yie na yo obi de yie a na wo so de yie nti menye ne bia keke ye nyina kwa ma ye nyina ene ya ye obi de yenye ne yie onso wadwen no susue bia wa plan so onso pese wo ye no because we dey ayamye ene opepa eye obi de yie nti nyame ema wo mreda onso obi hira wo de so ti ye namu ya agenkwa na bewu ade ye yemfa sa adwen pawe enam wo de adwen panam a otirimu fan a biboni bia ne wo ebesie de wo ye bia nso ye yie emeka wo mama egina nti ye nam wiase a ye kobai ayo se wo ye bibi na ye ne itimi affected a chen kwada momi ya bra oboni ye su nyina no enye papa emfa adwen tie enam enwunu nua ho bone ati ase edase rajepi tie ba adomonline.com a ye sha ase binduri MP wakondeme attacks akoso ama oba ewuo enkwara nan enso ka ho asemi ye say dia I say they can kura wanye careful I say me hunu ne ye agie ade anya kwasi problem ye de ya ade asebo a ade no be kura na ye tetetefo bi na epeja ye atwam
ene ba bi a ye dri 21st century na bi asem bi esi ye be 1980s na da so show mu mama de ewu bi enwu nko bi start fresh note kenya ni sa de hie ewu nkwada wan consider nkura no mpo oye mu ahyehew wa wo yes a onye oba tan ye mu ahyehew ade an omo aye wo e omo direct na ye obi bia na obi hu abufo na ade aba won so mumie hwe ye pa obi aye wade ye oya ade na ade kɔ ne maso ade kɔ ne yira na ne kunu so na woni nipa na ndeli ade na wo kunu no wie ye no ade kɔ na sesa na ana because we wunti no we okay na wo be kire bo mumie careful so wo dɔ wo ho a ye se dɔ wo nyonko sa wo ho ti sa wo dɔ wo ho ni unu abɔni se dinduri diampia kasetia na da ba na mo be ni akasetia na ni pe wu ni akasetia na ni pe wu ni akasetia aya doso Amen. Nti galamse so yesi ya chi nipa 21 aka dada no ho Samra Boy Forest ho operation o ma enter day 4 omu ye operation ya chi wo ma ya na ekusisan we mu nyina no se ya chi wo mu a on se we no se bia nya kro no na ewudi a ese ye mmom adwuma hard labor ase ya na ye brofo mi hu labor no se Samra Boy ho na ye behu a ba bi wo ho no ya ma o ma do kwa brintu na etwa mam we twa na gata no mu titim like omunya dwuma obeye adwuma saa ti saa no eno so kra no me ma dwene mu no say right there ko ofri ni fie say ono ye garden no ofri ni fie no abedo like ofri fie na wo kwa wo ma na abusua ni nyina ko na da wo kwa he no na ayi prison ayi edi wachie no na no nyina ye hweso de enso de ama communities no ne nyina ye esua sa na no afia ye sei be hwe adwuma e de ye nya ye hwe ahu ye ntia no so no enro so Pope Francis yeah so da ya one shot 88 nyamia yebi ayebi pa penfo ahodo do messages aba kane mampani abedi akire ya ye mampani bebre so ye na the next race need to assume and by this time crowd have by close of 8 and a contest and they say they walk top Ghana ni Texas yeah one watch this year ne dia oh erade Adom Ghana this year papa ne dia che papa oh wakwa che oh this year nyame adoma edru ne so na enti oka the top 8 no obefa yeah top 8 na he so meet me ababaye because minim say wait time no kra no oh one wakwa we echo resign akọ na ho megiem no because Pope Benedict yeah ekọ na ho megiem no yeah na e ba say say na edru no so ani na oh okay cardinal to be elected me say what this year erade fado me cast we twa so kra there be no no twa so say e league yes me twa so e league say this obi a bibinti ebi apom de ho nsem emwa ma ontimi nko akone abadie ntine saade asene penfo we de we de mo fama no mo fama Ghana na munim de Ghana yetimi ye so bi Ghana ni African credit be there I doubt and this year me nim there I stand to be corrected though me nim say African be no yes Africa ko obi ani da but so far no ono Cardinal Peter Texan yeah ono na ye African year okay sa tinyame ya dum afi mu fama bi before ye hwede nyame beye sa papa no ho jo ne kasa onso fie e wonani yeah onso mfie wonani se ye de toto wona abedikan yeah na hwe obia e hwe obia age a odekwa out to say efie akra e wonani mu asem ya dum wait me atena so na me hu the picture ni adedan pere kon say Pope Francis ne hospital na say David lay state okay no ya de bramo nia ebebe bia tourism ministry launches 2025 national heritage photo competition eno ye dia this any be so any okay to badonline.com a ubie mu a eno so ubenya sa ensamo yefa daily graphic the bokata ento aso de mampani his excellency John Dramani Mahama Foni Aba or see at Kwahu Business Forum Mahama unveils vision for private sector. Intinano mampeni ne mpenifo eko Kwahu no.
wakopa aye kwawo business forum ho ntoma said beboa ama ankrakra nyoku atimi asore gina na so brane atimi ato akoso afa Ghana pomabunu enwuma na biebie oman sikasemu eye 34 police commanders reshuffled in Galamsey areas the IGP so ensakrayem wo Miami etu gala mining na district commanders one system yes one system say we nkwa na ye na yemfa nteme fa konfa kese eti Pope Francis ya so obo ade ato ne sade afrend abo kete so de honsem aba kase pe da ne mo Minister for Lands and Natural Resources or say akonta mining license revoked eti aban so afo so wa share Minerals Commission say to me krata ekita akonta mining so mo fa enko tano minrim forest mfa kwa mining no yenye free omo ensem so na DBG Development Bank of Ghana so e de betu just we sika 500 million Ghana cedis e de bebo akuayo ene o man sika samanatimi agina na so yepa Daily Graphic ene de we ba ne anopay Ghanaian Times enso nie at Kwahu Business Forum we are turning the corner President Mahama eti President Mahama so na kan say afede Kwahu Business Forum na mpadifu akopa anontoma no e chesa pa man sika sama afede e be sa sori agina na so ebiem pa epenfo do bebre e de yakosem e kodi ama Pope Francis ene Kalek asafo nyina wabra wadane ato na nanam e wonse do saso na aban so afo hwe man ensas ne kwabrencho subscribe betu just to me krata ekuta akonta mine so metimi e de aye mining e wo ye forest mu no ya gisa to me krata no e de free wonsem women empowerment in Siame minority leader pledges supporting ora Alexander akwamena afenyo marking so na akoya do e de ma ema ya e what se me important so oboase na be ya onso ni so no betimi aboti bi anya afidie kafkafo ye de epam atare ebi the Ghanaian Times anyway by the New Republic what the Chief Justice Efoni Abba and what was going eti rabokata so do wa no say Jesus we be adun de ma me kwa no kwa nesa oso kwa nesa Narcotics Control Commission raised Medina Market and Reco Flat as government kicks against narcotics operation in action. Hey, Reco Flat here teachers here no. Na kofu akwa ma ko hwe enubone. Reco Flat. Call for military base in Boku escalates. Etama for bisu na frefese be akayenye military base e Boku. Ni nya ase de bia de twema asemsi asa na so asojafo gu kemu edomo akohonom no omse ke ne sanso akane so ebeboa the New Republic Economic Times government anchors on fiscal discipline to pursue IMF program target it's the abamper for the shegu akwam se en sheya IMF de agu akwam betimi abo man skas betimi agina wie pe no omso bedi so se na be ya sika to aso se IMF de man ne sa ebetimi aka Daman Mines take over Minerals Commission dispels lack of local capacity sentiment. It Minerals Commission da betu say no kwase Ghana for iska say gold face for da mine site na je film say the Ghana for betimi aye amano abroso. Economic Times enso no. Daybreak NFA mede area. Alarm blow over shady RCC 64 recruitment. Di abaka dinti. Kofi kwa recruitment say amfa mrakwan so. President Mahama appoints Elizabeth Yanka as Deputy National Security Coordinator. Tony Mahama Foni and so Abaharum South na Dr. Gideon Buako, yeso akọ ne man for water no not akọ di Easter na bomre say eniji odi abromo no enye adeketo akra daybreak eso ne we ba ne say kwasinti yemfa daybreak so na yemfa da bon krata no ensi ha any online stories no Mr. okwadomonline.com and send go be pray wada roma cha sika no star 281 hash option A 4 star 281 hash option A 4 twanisisi agude mu nsam no eto so se be ya betime nya 1000 Ghana na edu asemidika yen twanisisi from now woni ba bia wo de no ebepie ede amount sika no de yakodi ni Easter ya manasa bosumi nso na me ado afi na yedu 22nd nti bia hopefully next week the other week no de bia so ano si ede ya obeji bompa ya mu adwumawura se adwuma no nkoso e bibia nye yi se be benya bi ede
etuatua ye ho aka tie da asesa wo ye ne sa agudie mu nsam oba health tips no so ebeba wiki mu nyina ye kasa fa frequent urination ho yonso no ojonso ntentem dodo nyasa na netie ye di ho nkomo na ye wi a ahosepe beba nkomo ba ko mienu bi asemidika na mpensem mu atroso koso mo afide ne na Adom TV fi say ye wazo ye ye da se